Beha kachokle matuma phan tangka ke hang tap banghini police are deng kachingna. Assam along lak thomra suri troxer capso se COVID-19 ke so ke long aphai ke le. Parokha Hospital Guest House non puthot kapamara site ke claim phan trockner cap an tang etlo. B&M Enterprise along nalitum long ikji mesen akobe aklim mesen kobe aklim ke long chotkali bonta nalitum anam jum hek penta long ikji nalitum jongsi rong suri ke thoma kobe aklim nampon lote e rong pen sika krehini laben suri ke thom bena ber nampon lote sika kre phopen nampon longji lasi humri ignore B&M Enterprise rong khelan dipu Klardagalam theka chini ji aphan 700-200-7817 along humri igno. Kardom pini Karbi Anglong Life Adap Abirta long pen nilisa mijur bon kilingpi non puthot birtang ton pen arju ponik tha. Kedam tang penanga por pen hamren no supialu beha ka choklem arara tuma phan tangka ke hang paruhuma puthak rada tum hamren police station along alam pale damlo bang so pen aphi joy pen ritari bomsi kedam tang aru ni phain coroner cap arnia bangke bang hinia tuma phan nep ingnang pon longlo West Karbi Anglong Hamren District Headquarter along Akimi SP Jagoran Basmatari Wang Depen joy pen aron re ke henu ka chuma thapen ke klema tuma phan pangthek pon bomsi nep ingnang pon bomlo Pinpur में हमरन नोंग सुपियालोंग बेहा बेपर कचोक्लेम कचेपद्दु गतुमालोंग पेन जॉय के तंका के लोंग दुंजिया फान माथासी फोन पेन के हंग कपारु हुम बैंग हिनिया फान पांगथेक पोंसी उमरोंसो पुलिस स्टेशन के परलु खुंगथाई अरोंग अलोंग आगु निफाइन कोरनेर केप आदाप थे आंगप्रिन प्रिला पर नेप इंगनांग दामपेन हमरन पुलिस स्टेशन अलोंग वन पुलिस अरिदें कचिंगनांग चेक बैंग हिनी लगे दिमाहा साउथ डिस्ट्रिक्ट उमरोंसो पुलिस स्टेशन के परलु खुंगथाई मिली गरोंग मेकर जॉन इंटी आर्टानिंग कानिंग कोइरा चौक लपेन हमरन नोंसुपी बोवा लंगसुप तो बियरोंग मेकर बोलोंग की तिनु तुम पुसी पांगथेक पों Karbi Anglong Life kelang kote lapen engineer lapen hamthang asong ke thei ke ding lapen ke thurmi owe riso iyang atuma fan sami pini ladak hamren police station along pen isi junodak mate hinodak abirta nalituma fan kapachidi ji ninghang lano ladak hamren ps case number crazy oblique 2021 under section 386/507 oblique 511 IPC pen ladak bahini atuma fan pe bondo la so bahini ka pe bondo bangke ladak jasimet alang tum tangka kehang paruhum aputhak pensi alang tum chingnang nanglo la siladak amen kilong pon lake bolong kitimu lake arta ningkaning kor serket lapen inu da bangke joining ti arta ningkaning kor trok alang tumhan adak Assam Police lapen Dimahasau Police atum lapen CRPF atum Chelangpet pensi joy pen alam tum phandri tarli pen alam tum fan kini tarik corner cap ada prang si alam tum fan umrong solong neping na ponse da khamren thana long wan lo lapen alam tum fan la so ke claim ke chok si aputhat da Indian Penal Code mate IPC la so pe ponse alam tum fan district jail along apon po Kachingnang chega tum arideng pen bike hum mobile hum ni lepen ongdung sim cards longpon Karju pater to hutsi alang itum ke claim akam jasimet tangka ke hang paruhum do analam chikubir pon Halapu West Karbi Anglong SP Jagoran Basmatari pen pherang kyang no lamthe ke jai pon ke alang litum ke claim akam la pen aprang prang ka choklem akam la pen komat pen si kachelang pen ke claim akam do an Karju pater to pon si insai pon ji pita pachini ব্যাপারী কেইটা মই জয়েন কৰাৰ পিছত পৰাই কেইটামান মানে ক্ৰিমিনেল বিলাকে ফোন কৰি পেলাই পইচা ডিমান্ড কৰি আছিল এই সংক্ৰান্তত আমি হামৰেং থানাত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই আমি তেওঁলোকক ওপৰত যেইকেইটা ক্ৰিমিনেল তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি সোৰ্স লগাই পুৰা আমি হেৰি কৰি পেলাই তদন্ত কৰি গম পালোঁ যে দুটা ল'ৰা ইয়াত ইনভলভ আছে এই দুটা ল'ৰাৰ ওপৰত আমি অপাৰেশ্যন কৰি ডিমা হাছাও পুলিচ আৰু আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং পুলিচ জইণ্ট অপাৰেশ্যন কৰি পেলাই যোৱাকালি ৰাতিত আমি মানে আজি ৰাতিপুৱা
আৰু এই হেৰিৰ পৰা আমি কি বুলি কয় উমৰাংচুৰ পৰা 2জন ল'ৰাক আমি এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই 2জন ল'ৰা হ'ল এটা হ'ল বৰলংকি টিমুং 29 বছৰ, তেওঁ আমাৰ এই হামৰেং থানাৰ আণ্ডাৰতে হামৰেং এই টাউনতে, আৰু এটা জন ইংটি 26 বছৰীয়া, তেওঁ ঘৰ হ'ল উমৰাংচুৰ। এই 2জনৰ পৰা আমি সিম কেইটামান ৰিকভাৰ কৰিছোঁ, যেই সিম বা মোবাইল নাম্বাৰেদি তেওঁলোকে এক্সটৰ্চন ডিমাণ্ড দিছিলে। এতিয়া তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ, এৰেষ্ট কৰি পেলাই আমি তেওঁলোকক জুডিচিয়েল কাষ্টডি আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিম, আৰু বাকী আমি সিহঁতৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আৰু ক'ৰবাত দাইনা বেয়া কিবা হেৰি আছে নেকি এইটো আমি তদন্ত কৰি আছোঁ, আৰু এতিয়ালৈকে আমি বাকীবিলাক তেনেকৈ হেৰি পোৱা নাই, তথাপিও আমি তদন্ত কৰি চাই আছোঁ, আৰু ইণ্টাৰগেশ্যন আমাৰ জোৰদাৰ চলি আছে। আশা কৰিছোঁ আমি আৰু যদি কিবা যদি বেলেগ এংগেল থাকে সেইটো আমি ওলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। Kachingnang check banghine tumaphan Hamren police station along case number 11/2021 U/S 386/507/511 IPC pe bonbonsi hemkang sap hapon thot Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong lai Det pia dangalong arnivang COVID-19 akeso kilong aphainang ke bat bom asonsi asamalong rialong ta arnivang si coronavir akeso kilong aphainang bat bom lang laso pen radatum kapachire ponje phan asona bidila pen arona tang pathik pon bom si dam bom lo asamalong rialong ta COVID-19 akeso kilong aphai jun dunde arnivang amatsi bang surya mulugatum COVID-19 akeso kilong aphainang bat bom si longpon bom lang Bangso jok piniarni an asamalong rialong COVID-19 akeso kilong aphai lak thomra suri troxer kebra hinira bang pharu phora troxi kebra plian keso kilong aphai longpon lasong bong pen lak thomra suri thom kebra plira pharu plira bang trainer kebra keso mi ponlong bonta kopai kelang no pena jok bang suri ke thomra trockner kebra ner kebra corona keso kilong pena jok apran dam nang Nonamat asamalong bang suri pho kebra ke thomra bang pharu troxira inkoi raisia tu hospital along se chelang bon La doana tunta keso mi pon bom kesi longpon Lapu Karbi Anglong district arlo along se kami COVID-19 na keso ke long dona phain long tu anta jun dun dila Pini angbong a block tin along satlang ki en ponahut Manja Block Primary Health Center along pen Bangner Cap Bokajan Primary Health Center along Bang Koira ke thom Chokihola Primary Health Center along Inut Hauraghat Primary Health Center along Bang Krehini Dipu Medical College and Hospital along Bang Koira Trok Railway Station along Bang ke thom lapen KAC Donwari along Inut Kadokawe Bang Trok se kebra tiatu mapan COVID-19 keso belong phai long News report Karbi Anglong Live Nomati constituency ang Jasamet Karbi Anglong hoy kedo parokwa entry gate thengno kedo medical guest house non puthot kapa mara sai ke claim phan trokner kep at patang pontang lo Kiram tang surhini rakre phoning kan ar koini phain ko re siarni si labang so parokwa medical guest house a hemtun kimrang pon therapy penang an ka henu nang du koklo Laso ke thek long pen KAC deputy chairman Riteshing Hipen kapamat thujia phan bor ipon thusi parokwa medical guest house a hemtun kapamara sai deng pon thulu Labangso IB along VVIP lapen areng ke lok mate tourist atum sitami ahurada ke labangso parokwa medical guest house a hemtun along ajo ke sangja phan ke bang abang phobang piatum tu Lason si Karbi Anglong DC CM Tuliram rong hang pendang lok Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma sitami Karbi Anglong ke bang ahut aphong tin sitami labangso parokwa medical guest house a hemtun along si kechu na sai deng ponre Lahai puthak matha ponsi KAC deputy chairman Riteshing Hi kapin khat pona tengsi labang so parokwa medical guest house a hemtuna bangke tongse kot isi mesen kapamara sai dengpon Karbi Anglong life kelang ratum doan pini niltum da Karbi Anglong life pen ladak nomati constituency mate parokwa hithi lo sidolo ladak bangke inter district border lo Karbi Anglong nang ki ludle prang la East Karbi Anglong nang ludle prang ladak bangke la parokwa hithi sinang lut prang nang ji latima ladak parokwa pen parokwa long sia jata North East pen ke bang Manipur pen puno Nagaland asor puno na hok pen sami bang sami Karbi Anglong la punat East nang lut pulote ladak parokwa get pen sinang lut nang ji la ladak parokwa hithi anso se permission ji aphan anso se palang meji aphan ladak deputy speaker Riteshing Hi
MEC mate Deputy Speaker Ritesh Singh hi penan ka bori mtulok la session dak taksi ladak labangso IB 2015 labangso medical IB 2015 24th January anikansi in tupon lo la so phige ke claim pon masapu ka kachokche joine si technically pencheng log engineering to sapu kelang chari pon pami meder posi IB bank kena hok thidung son sit theklong lo saminon Deputy Speaker Ritesh Singh hi gapin kha pon ateng penang renovation asai deng pon lo nil tum same pini labangso hok pedalam chini ji phan ladak in charge do alang penle lam thi share jipona gotike আমাৰ বিভিন্ন পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যেতিয়া মানুহ আহে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰাই হওক বা মিজোৰাম পৰাই হওক বা নাগালেণ্ড ফালৰ পৰা হওক ইয়াত আহিলে প্ৰথমতে আমাৰ IB বিচাৰে গতিকে পাৰঘৰত যেতিয়া আহিব এই IBটো বহুত দিন ধৰি সেই অৱস্থাত নাইকিয়া হৈ আছিলে মেইনটেনেঞ্চ নাছিল আৰ্মিবিলাক আছিলে আৰু তেওঁলোকে থকা সময়ত বহুতখিনি বস্তু নষ্ট হৈছে ইয়াৰ বিষয়ে এতিয়া কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি প্ৰচেছ হৈ আছে ৰেজলিউশ্যন কাৰ্যসূচীবিলাক কেনেকুৱা চলি আছে ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব ঠিক হয় নৌকচকীটা হয় এতিয়া বিশেষকৈ আৰ্মি যোৱাৰ পাছত মানে আগতো আৰ্মি থকা সময়ত নাছিলে এতিয়া নমাটি সমষ্টিত পাইছে তত্বাৱধানত আমাৰ এই কণ্ট্ৰেক্টাৰ ছাৰে কণ্ট্ৰেক্টৰ কোন হয় সন্তোষ দেৱ ডাঙৰীয়া তেখেতে মানে কামখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি আছে আধা মানে কৰি হ'ল তলৰখিনি প্ৰায়ে হ'ল এতিয়া ওপৰখিনি আছে এই গতিকে এতিয়া কামটো এই COVID-19 কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে স্থগিত কৰাৰ নিচিনা হৈছে কৰিম বুলি কৈছে তেখেতে কিন্তু মাজতেতো বহুত অৱস্থা একেবাৰে বেয়া আছিলে পালং নাছিলে কিবা নাছিলে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহবিলাক আহিলে ইমান হেৰি আৰ্মিটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে গোটেই কাৰ্বি আংলং ৰাইজক কিবা কিবি কৈ যায় তো ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'ব হয় এইটো হয় মানে এইটো মেইন হ'ল কাৰ্বি আংলঙৰ দুৱাৰমুখ মেইন এণ্ট্ৰি গেট এইটো ID মেডিকেল ID এতিয়া বহুত ডাঙৰ হয় এই গতিকে ইয়াত এটা মেইনটেনেন্স কৰাটো খুবেই দৰকাৰ টোটেল কেইটা ৰুম আছে এতিয়া টোটেল তলত 4টা ওপৰত 8টা ৰুম আছে ন হয় এতিয়া 8টা ৰুমৰ ভিতৰত VIP ৰুম কেইটা আছে VIP ৰুম তলত আপোনাৰ 2টা আৰু 3টা আছিল এটা এতিয়া ৰিনোভেশ্যনৰ কাৰ্যসূচী আদায় হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি দেখিছোঁ আমি কেমেৰামেন হাতে আমি বহুতখিনি বস্তু দেখিছোঁ এতিয়া বহুতখিনি ভাল হৈ আহিছে গতিকে ইয়াত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কোনে ইয়াত আহি থাকিব বিশেষকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ CM EM ডেপুটি চেয়াৰমেন লগতে আপোনাৰ নাগালেণ্ডৰ চিফ জাষ্টিছো আহিছে কিবা হিমন্ত ছাৰো আহি সোমাইছে হিমন্ত ডাঙৰীয়াও আহিছে আৰু নাগালেণ্ড মণিপুৰৰ এনেকুৱা ডাঙৰ মানুহ সোমায় কেতিয়াবা DCও সোমায় আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ DCও আহি সোমাইছে ডাঙৰ খুবেই মানুহ আহে ইয়াতে ৰেষ্ট কৰি যায় এই গতিকে মানে ইয়াতে অলপ মেইনটেইন কৰাটো ভাল এতিয়া টুৰিষ্টবিলাক আহিলে বা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যদি মানুহবিলাক আহিলে আপোনালোকে VIP পাৰ ৰুমটো আপোনালোকে কেনেকুৱা হিচাপত মেইনটেনেঞ্চবিলাক ফিবিলাক ৰাখে VIP ৰুমৰ পাৰ নাইট 400 টকাকৈ 400 মাত্ৰ 400 আৰু জেনেৰেল ৰুম হ'লে 200 টকাকৈ আমাৰ হাৰাঘাট ইনচাৰ্জ তাৰ পৰা আহিছে মানে Bangso hem kapama non phan trokner kep an patang pontang lupusi contractor pen jepo. Denarong pen Bikrom Teron Karbi Anglong Live. Microfinance loan ka choyana bang phia tumaphan Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen birta ke mekapang taka puthak lapen team Karbi Anglong ke jalin KACCM Tuliram Ronghang lapen kacharab dun anatum RD ki piduna puthak nilibahawar microfinance loan ke anabang phia tumpen kachuru kapajir Microfinance loan kachu enabang phia tumaphan Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen birta ke me kapang daga puthak nilibahawar microfinance loan kachu enabang phia tum ningkarong dulu Laso puthak kedamtang aru ni phain koiraner kep arni ada porphai kebrachi timahut nilibahawar sarpimar abitung ahin pen Priya Hansepi Kakrung Taropi Jessica Tharpi lapen Arya Sanghotum phirang ke mai phasi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapang daga puthak lapen team Karbi Anglong ke jalin KACCM Tuliram Ronghang anparta Arya Sanghotu anatumaphan RD ki piduna puthak ningaklong pen kachuru pajirpon Phirangkia Mailong alang litum kaning jetengke Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma birta ke meke wana tengpulote kedam tang ningkan kriser kep aning kanpen nangka chesong bangsu microfinance alun kachi tu joplot ji anathusi angring do tang lapen kachesong angdeng tame kichunji dok dokason lopusi Phirangkia Mailong ningka chethialam ning jipon 2019 pen nilitu Mars chuklo pen nilitu labangso microfinance aphan nilitu chesong bom non 2021 ante nitum labang so kachi song alam klar ni nitum chipinang koklo lasi nombor si pendam lo nang nombor si ke
ini tu microfinance pu Assam pen labang solam nang le rock pen aposi microfinance aphan itum chisong lo na muhila tu makisung kiduk alama puthak itum peklang lo na lapen kithe kiding akeng ri tum dam lo nang pu pen aposi Assam muhila content chenglo nili tum nili pa muhila tum samini tum sapodo nang thek chipidul si nitum halabang sor ni pen 2019 pen non 2021 an tamit nili tum labang so ka chisong ang thek peklang lo lapen labang so chisong bom kun hut nili tum nitum ke thek o bole nili tum ke chuk ka chisong kali bonta nili barada ki sung aki duk adoi ni pen si nili tum thek thedes setame nili tum arleng ki the tum aking ri nili tum humri dam nang ko adolo labang so ning ki duk nili tum chekhangun esi nili tum CM sar aking ri an nili tum dam nang ko lo la si labang so akita malong mate nitum ka chisong long CM sar khana ki ro pilo pipod ma bulo tang te ha 2019 pen nili tum ka chisong along CM SARS kami nang chingki pipo lapen laki Assam ben salam kami nang kiklang aposi Assam jong si nang litu mapan rihai lo pelotang te Assam sorkar pensi labang soalam ke nang litu mapan rapon popusi CM litu mapan than lo la sem CM SAR pan alang li kedam tang setami alang li munira tu mapan kang hon kang jen so lapen kipi kipajir kisukun Facebook long setami alang li akirap ni litu theklong up la sonda taksi non muhila tu makisung setami nilitu mapan nang chini dusi nilitu muhila hogan alang li long kachum daman lam alang li asamang kang along alang li labang solam aputhak pelesi piniar Kiduk tektik sai dia joksi nili bahawar pendang lok Karbi Anglong adang pi bangsu alun kachurama bang phia tumapan pajok pon thaputa pherang kya mai long pen kachuni ri padu ponsi nona phong tame bangsu alun pen jokdun un esita kache song bang ke ington pon pe pusi pherang kya mai long ningji pon nili pen sonjit kro Karbi Anglong live Rada tumka chuning ria teng pen Jonji Karbi Youth Organization a hin pen patir pi ponsi inut ning keme rada sai ke klema bang mate biha klem bang pu nukul nursery chirap chitodun si nandi teron a hem pen kosubil primary school a hem PWD tower ka chitok an kasalo kasai kedeng pon Barla Portover Kanglit Kang Therla pen inghan lang bung pen kacheleng nang vera jok rongra da tum kachuning ria teng si kedam tang aru ni phain koraner cap arni Jonji Karbi Youth Organization atum patirpi ponsi inut ning keme rara sai klembang mate beha klembang pu nukul nursery cherap chitodun pen nandi teron hem pen kasubil primary school hem an PWD tower kasalo kasai kedeng pon bangso sai kedeng pia jok rara tum pini pen kacheleng anat masap sovet setami akijok dupu Jonji Karbi Youth Organization atum lapuson rara kisungalong kachirap kachitodun thegapot hadak rong rara tum kurbang tulapen kachurupa jirpon anparta halapu inut ningkeme bangpu nukul nursery alang lisitami Jonji Karbi Youth Organization atum kachuning rialam the bengbe pinpen kachirap kachitodun thegapot Jonji Karbi Youth Organization a hinpen Karbi poho pen araksi kachurupa jirpon Sotoar barikha hot kachehelat karbet katlok karpot inghan langhan do karon si sarkar pen daksingson kidup arjulong sita sur komantu tong kithok pune komantu tong kewan pune sita direklu yibon pusi yut tum halsi kachuningri iksi yut tum si engke gari pen wansi tumi pini nang thok lo rasi yut tum handa lang tum handa churu lo amsu se lang tum handa achithe biding nang la nange thok the phat apot la lang la sila punang thok bom pulote alang tum handa pini alang tum handa rek tum ta akimi long nai ma alang tum handa churu do nai la si Ini tumi pini nang thok lalang tumhan da churu pen Biswanat pen Chandra Singh Rongpi Karbi Anglong live Dangte pinia Adap Abirta kila ponsi kang tonik lo